لميديا تاميرديني ببونيا جشنا قرباني مراسم بيروسكرنا جشنا اتكرم جسي دين و باوريان بينج زمانان ولاتي جشنا افدو بيروسكرن كردو تركو سورياني و ازدي عرب مسلمان خريستيان تبلي برنامه جشنه Beriya niha Paskalya Suryaniyan û çarşema sora êzdiyan bi hev re pîroz kirin. Di cejna Qurbanê de jî ji sê bawerî û pênc zimanan welatî civiyan. Li mîdya de navçeya Mêrdînê Kurd, Tirk, Suryanî, Êzidî û Erebên Müslüman, Xristiyan û Êzidî tev li bernameya pîrozkirina cejnê bûn. Bernameya cejnê bi mazûvaniya Qeymeqamê Midyadê Mehmed Qaya li tesîsa civakiya nêzî mizgefta Cevat Paşa hat lidarxistin. Protokola navçeyê rêvebirên saziyan nûnerê saziyên civakî û welatî tev li bernameyê bûn. Yek bi yek cejna hevdû pîroz kirin. Ji bo hev diayê xêrê kirin. إذا هم بيروزين سرساغيا وتخوازن اتفاق وتبايج ورد خوازين ونقول لك بخيرات. المديادة شش عم عيد شيتك. ضدو إبراهيم مسلمان ضدو ما ضدو يزيديا. جبوي ولو وكا ولو روشكي قال لك روشكي خوشة هم دفن في عيدة دا وسيلة بيجبوي دنياي وحربا و قرقش حمو بطال ببن جبوي هم دبي عيدة وبيروز به سرخيري به. Divê cejnê de jî çanda jiyana yekîtiyê derket pêş. Evgeleneka me ya gurenekê me na em tev de daîma Yezîdî bin, Suryanî bin, Musulman bin em tev de hevret kin û zaf xweş diçe. Ait medya de gelkê xweş diborin biratî û kardeşlik Havra em çetkin ayda xwe ê Musulmana Hristiyan û Êzidî havra em ayda xwe çetkin em ayda evdû qutlamış dikin û Li navçeyê her sal bi vî şeklê cejnên sê baweriyan tên pîroz kirin.